बहुत मछली है cipang nggak tapi malam ta tanah drum ha arminit sopon terus oh rak malam rak lama macam mana ya talk show tadi yang halas dia mai bon ada gom Ceran banyak nih. Jima. Ayah. susah enggak Sip no. Asa alam sa malong tu. Alam. Masih ke. Oi. Oh kendet lah nang codok. Kami labu itu we. Tap tap. Mahal yang. Acak. Ika benhut ya ni. Oh. Tan mati saya bu. Lam nak tahu ni. Lam re malam mati we. Hadam lah malang. Tama dah tak? Pamplet. Oh. Kejeng ikut macam kai. Lala. Bela rakhten na. Abbe mother India. Aha, last lama deh ya. Hello, how are you, my friend? आपका नाम क्या है? सबन। ओ सबन है ना, ये मेरे डेली का यूज है, वॉशिंग बटिंग सुबन ना। और आपका नाम क्या है? सबन सुम सुमाई। अरे ओ स्नैक 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 स्नैक। Hey. Bukan lagi light tak atasnya. Kau tak? 5 minutes. Oh, look at the snake. Malang. Pencak nak weh. Oh, ni kakak ni dia. Oh, tu ngarang tan. Lecalan. Oh, shit. Kata dah lep mana. Oh, depan cash. ये पंपलेट है क्या? हम समझा ये पान का है। ओह, रा। ओह, ini lembes nih. Cara. पकड़ो, ए छोटा, क्या हुआ? अब ठीक है? पंजी की बिन्यात हाँ ठीक, देखिए तो होगा, ठीक है? ओ बाप रे, कहाँ है पंपलेट? Dia mana pesennya? Come on, Malang, you can do this. Macam ni api, nganget api. Oh ni. Cuy, पीछे जाओ,
पीछे जाओ। Come on. Pesen. पंपले कहाँ है वो पंपले? पंपले पंपले बहुत बड़ा पंपले है वो। Come on malam. Oni oh kat kasak lah. Ani come on let fish. Oh bara pample. Detim lah cok. Yang arab tak katin. Piche jauh piche karo. Wah aja. Dangerous. Oh, ani cir meleng karena senjat lah nih ketin, coba try mercelah. Ane lah kebak tam nih. Nggak jual lah. Wan ut meleng tu dia yang cukup Thai bisa truk. Itulah kebak bah ya. Bas meleng. Ane ketir kan kilo meleng saya. Lagi lah. Ketir lagi kilo meleng. Ngaraan berapa kilo? Oh ini. Lah. Hah. Tapi tu. बहुत मछली है। Cipang. Nggak tapi melam ta. Hah? Tanah. Jerong ah. Arminit sopon terus kan. Oh, rak malam. Rak lama. Wajib banget. Ya talk show tadi yang halas via my bon. Oh, setahu. Alhamdulillah. Hah? Ngam lah. Tahu. Oh, pusing lah. Anak do nih. ये हम तो नहीं करेगा हाँ fishing siang tuh.